INP Mizo channel clear tu le ngai khatu zong zong te in zain chi pai kan bu le chiu nei niriat pathian ni ania pathian mal som na changa hun thatak in chan theu kan be sei Ukraine official tenan soidan chuan Mariupol khopui Azovstal steel plant cha civilian tang te ruai chua vek anita Ukraine deputy prime minister Irina Vereshchuk chuan cho damdoi le tui in turpo nei mu mal to lo no pang mai chia le kum upa te chu ban karatanga ruai chua anita ati President Zelensky chuan Azovstal atangin civilian zathum chuang ruai chua anito atia Red Cross le United Nations in tanpuina lom thua soibok Russian force ten Luhansk region school pakhat anboma governor Sari Haidai chuan mi som chuang building chimina del te chu an thi nge yarin thua soi atir lama chuan building chim hian mi som ruklaya dela chan chuat na hokten mi som thumlai chu an la chuak to a mi som thum vel la tang te hi an vai chuan nung damalak chuat thei an be sei to lo wani Luhansk region popos na khopui chu Russia lamtang tenan la to nia soi ni a Ramzan Kadyrov Russia Republic of Chechnya optu chuan asipaiten popos na hi an la to ni in telegrama aziaka Ukraine President Advisor Oleksiy Arestovich chuan inrin ni zan thleng khan indona ala om thua soi ve thunga Ukraine force te hi an latlom chia lovani mel Oleksiy chuan social media a video post in Russian hauhian propaganda an the dar mai mai ani an soi ang hian lo kan la in be mek kar khat chungin voizale som pasari zet khopui kan la to antia do tan soi mai mai ani ati United Kingdom chuan pound billion khat point pathum lai mai military aid pek le atum Prime Minister Boris Johnson chuan Putin hian Ukraine ramtan chau boina siam anilova Europe pum pui himna ati der thongani ati German chuan Ukraine ramat chen na in chiale tui in tur water supply siam na konga manatan US dollar million sobruk le paruk apas vele tabok German Development Minister Sven Schulz chuan Ukraine tan euro million zale somni le patni atanga zale somriat le panga thleng pek kantuma tuna sum kan chua tur hi water supply apartment le school sakthat na turani ati Ukraine military soidanin Izium khopui lama Russian force ten malaman pan theta mase Kharkiv le chevela chuan norna antok na sa hle anti Ukraine General Staff pakhat chuan inrin ni meini sari khan Russian ten Sandri Holov anla a Donetsk region Izium lam annor chunzom ati Russian gas company Gazprom chuan Europe ramtengen na angin gas athon chunzom le ta Ukraine ramkal tlangin gas supply hi peya meini sari khan million cubic meters som kwale pahni point pakhat million order a oma tukin meini riat khan sang le hreta million cubic meters som kwale pahni point pali million order a om le man Taliban ten thupek tharan siam luwa tange ke zum tang thleng khu vek turin mei chiate zum tur thupe kan chua le ni kan riat theu angin Afghanistan ram chu Muslim helpol Taliban ten an enkol to a mason na ayin an nung tol zongin rawan rel le a an mei chiate tan rem mun ani ringot mai mei ni sari inrin ni khan Afghan mei chiate zom nge tur thupe kan chua mei chia to phot chuan ke zum tanga tangin lu thleng an khu vek turani ti ani arab khak ngot mai hian lekha hian thudang tam takan ziak lang boka mei chia ten tul poimo thila chau in an chua san turani chuti ni lova pona mei cheleng wak mai muan ni chuan an chung ten remna an tuar nge yang mei chia ti in thom dan tur anga in thuam lo te chuan rorel na an ma chonang ti ani bok mei chia tuma ma ni chawazin emo chua veiva emo phalani lo boka he thu hi thlama sa po khan thupe kan lo chua to a ma se an ma ni zinga po soisel na alo tam tak ema wangin an lo ngoi puiri khani United Nations Assistance Mission Afghanistan chuan
hetiang thu pek hi an ngai mo hle thu an soya he an thu chua hian hmeichhia te din hun hum him sak anin tiam na an bo chia a iwena an thu tiam an palzu tani Taliban sarkar tangin soifia na kan phut ngei don ati kum sang khat zakwale somkwale paruka tanga sang ni le pakhat an sarkar masak hun lai khan Taliban te chuan he borka dan hi an lo mang to a meichhia ten mit chia an tilang thei maro chu mel thale thalo hi chu an mit han en hian a riat thei ve roi thovania Taliban minister Khalid Hadafi chuan kan farnu te hi thiang hlim le fel takin omse kan duwa he dan hena kai roi don ani ati even human rights senior Afghanistan researcher Heather Bar chuan international community chu nataka Taliban te pressure peya an thupek su tir turin angen vele bok Taliban an sarkar nu khan meichhia ten pol ruk chunglam an zir kha an khapsaka then kha chuan meichhe tan zirna in la hong chun zom thoma se mun tam zo ka chuan an khar to ni tun lai kholum noya luwa tanga kezung pui thleng han khu fek mai hi chu alum du viu dona lelama chuan an vunrong adang lam chak ngotin rin ombok US in Pakistan rim tran Imran Khan sarkar chung khan US le Pakistan in lai chin na kha a che viu maya anin kara China atla zepa ato pa Russia point rol man tre pa sarkar po atluta nge ani kha Pakistan chuan sarkar thar anei to a United States point relations siam thatatum tran ninalang Shehbaz Sharif sarkar hian United States nena in lai chin na tha siamatum ve hle ninalang boka kum sang ni le som panga malama an relation angkha an siam le theyangem Pakistan hian China thlau thasi lova United States kopatumani chuan ati fu vakarin omlova United States tan chuan China do du apiang mai hi mel tha anni mai India po hian Russia nen injom na thatak nei ma se China laka policy siam pui turin US hian India amomo view mai sia voin thlengin US chuan alatlon ve rengani zirtop ni Meineru Khan US Secretary of State Anthony Blinken chuan Pakistan Foreign Minister Thar Bilawal Bhutto Zardari chu telephone in abia a in lai china siam thatle dan tur an soi hovani Afghanistan ramtin munte an soya trade investment climate energy health le education lam te pon soi kai ta zela rampani te hi fumfe taka anin dor na kha arei to a tuntum Secretary of State le Foreign Minister te inbiak na hian malak na tur tam tak an soi du na ni United States le Pakistan hian diplomatic tie thodun na thuthlung an siama tanga chiarin kum sang ni le som ni le pahni hi akum som sari le pangana chia anita a rin ain arei ve ta vio mai Pakistan Foreign Minister hi Pakistan People's Party Chairman Khani Boka tun sarkar thar hi an thlop na wang lewa piang ni in a thu hetlang via wang Twitter kal tlangin thataka don son theya wangin lom omati thu azia kani Bilawal chuan rampani ten in za ton taka kan that pui ve tur thila malak dun rem kan titlanga mason na muan na le him na a om theinan kan thok ho don ani atia Blinken chuan Pakistan Foreign Minister hi tun thatopa second COVID Global Summit virtual mangani tura telve turina soma tin mei ni som pariat khian New York khopuya Global Food Security Ministerial Meeting nei na telve turina sombok Pakistan Prime Minister kal chuak ta Imran Khan chuan United States chu alaka phia ruk na siama apua hei hi Washington chuan a phaviu maya thudi khriat har ta devani hi amaro chu hetia boruaka kal chho le ta ka chuan United States hian Pakistan Prime Minister turin Imran Khan nilo midang andu tiero alang fia view ati thei Blinken le Bilawal in biak na hian Biden le Shehbaz te in biak na tur boruak asiam theyangem ti zona chu United States Institute of Peace Washington a senior expert Asfandir Mir chuan te hian soya President Biden hian Imran Khan kha abengai mi lo Blinken an Pakistan a biak na hian
United States chu Pakistan ne inzom na tha siamadu te langa malam hun tur chu Shehbaz Sharif le Pakistan Army Chief omdana zirin boruak in herzelang chu ti in asoya tundin muna Biden le Pakistan Prime Minister hian in biak tumna an nei ran lova thathar lam khichuan phone call a om thei karing atipok Imran Khan hian paithla kani nu hian India foreign policy hi afak hlemaya United States sina du ati tir thei lo awangin India ram hi angai sang ru hleni a sarkar Khan United States laka lula chua vei roka India angin economy lama alo chak lo na samai sia kuddo sarkara ain siam ta zoka China atlona poisa puk tur songin azin ta faumaya ramdang prime minister tele president te po hian unwelcome lovani India sarkar in United States laka lula chua thei chan chu US tel lo po in kan boilova US hian China khum turin India amamo tlatani Imran Khan engma nei silovin United States thu kasele alo tivea tanpuina sum anti top saktamaya adin mun thlengena tur pha ta ani ber nimin inrin ni me ni sari Khan Imran Khan chuan Pakistan rampona Pakistan mi te ma a virtual mangin thua soya ti hian soya China le Russia hi ramro pui ania in lai chin na thatak nei pui ka duwa oil le huit man tlom takin Russia tanga lei kan du bokani America hian Pakistan ramdin mun a he chiang tak lo ma niaro in rel Pakistan sarkar hian United States a king lova turam ma ka sarkar khana dolo President Donald Trump nen po Khan inzom na thatak kan nei 9/11 thil thlenga Khan Pakistan in rol than lova Pakistan chu United States kuta chia hloangin oma an thil phut kha sang tiel ani Russia le Pakistan hian in lai chin na tha an nei ngai lo hrim a chan chu Cold War a Pakistan in US a thlopani ti chuan Russia chuan min soma 30% discount rate in oil min pe katuma chu wanga Moscow to ta khakania Pakistan foreign policy hi ramdangin min thak sak turani lo Pakistan ramta na thatura kalpui turani India chuan hei ayaman tlomin oil leya US nen in lai chin na tha anei thei reng US chu kachunga thin rima Afghanistan rama an hlo cham na apo Pakistan an pu fight afikani ti in Imran Khan chuan soi chun zomin kan throi tu masa pakhatin hel ho te laka beipuya lo thlaka a chan chu ramdangin an vowang mai ani hel ho te laka hian engma ti tur kan nei lo ati boka throi tu pakhat tia soi hi Parvez Musharraf khania ramdang avautu nia soi hi United States ani melvio mai bok Imran Khan chuan United States and Pakistan ram chunga military base an phuta ma se karem tilo US thil du kan hnol sakatang Khan boina zong hi a in tanta ani ber ati boka tuna sarkar thar chu dem zui bokin PTI sarkar nu hian thil man zong hi asang ta feka record tharan siamani ati bok Prime Minister ni na ahan chan ta thut kha Imran na lunga oi theimot lo mai Pakistan melma India chu afak fo tamaya han Prime Minister le ta se India en tho sakhum lenga Indian foreign policy hi tha ti takzet chuan ramri boina thila po India hi en ton ta sela helpol manglovin ramri shula nunna kanchan to lo tur hi nia chapau tur po in poisa nei hi chu alo ngai ve deuh detani ti hi Imran Khan hian a he chiang viu to tura nga yang ole tun tumata na update kanan siam thei chu khat i zong kha ania ngai thatu zong te in chunga kan lo me